Elizabeth Gogoi Dormaha Pakistani di thake Then we found that Gaurav Gogoi's wife was walking in Pakistan. क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री का जवाब नहीं देना, मैं अपने धर्म पत्नी के साथ पाकिस्तान गया। आसाम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा एमपी गौरव गगৈ फानिपु लाकेनुत पाकिस्तानी एजेंट पुसिपु हमाला तुमंग बोंगनो लो वारसन इसी सोशल मीडिया साइट जों तांगली तुम थेगलोंग मिने लपेन स्टेट मीडिया लाइलोंग तांगली तुम थेगलोंग पो मिने इनके इवेंट डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा मिथांग मता प्रेस मीट पिपेन पब्लिक फान थान लो अधक पकलांग पन लो जे लगे पाकिस्तानी एजेंट मते पाकिस्तान फाजी काम क्लेम सो एमपी के पुसी लाहान की कोई इनके वायरल पिक नो एकदम वायरल पिक हैं जाए आसाम लोग चढ़ गई लो नॉर्थ ईस्ट लोग चढ़ लो इंडिया लोग सो अलाम पुठाक हक सी पिलो गौरव गगৈ कांग्रेस एमपी पिलो पाकिस्तान में पिने लिंक दो मा डाउट अनुतिन दो को दी लसी असु वीडियो लोग चीनी ना आसाम चीफ मिनिस्टर को भी पिलो एलिगेशंस की पिके अलांग की कोई दो पिक की कोई पिने दो पिक अब इसी चीनी ना लपेन आर्जु पना को पिपी मागी पु इंगे अंगटन पिने चीनी दांग है ला गौरव गगৈ हिन पेन को पिलो रेस्पॉन्स पिदुन के अलांग पिलो हक हाक्सी पाकिस्तानी एजेंट मा पाकिस्तान फन काम क्लेम अलांग इंडिया लोंग दो कोकटा एमपी सेटा चीनी ना गौरव गगৈ कोमालो लागे चीनी ग्रांग सट आसाम चीफ मिनिस्टर ना रितु मानुतिने चीन लो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के दी गौरव गगৈ एपुठा के चीनी बैंक कम चेट ताहाय माने चीनी बैंक कम होयलांग सो अपुठा एमपी नुट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 September 2014 निंकन सेलांग एमपी के मान को पी पार्टी पेन लो कांग्रेस इन पेन इनके नॉन करेंटली जों से लांगडाम पुलते लगे नु आसाम प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट मतलो अलांग तुमा पार्टी प्रेसिडेंट तलो इनके अलांग के जोदमो कमान तुलो ला पेन के चार्ली को अन मल हायता के चीनी सब सो नंग सो दी लालो पुलते नंग तुमा सब सो बुजी जो चेटपो अथेमा लासो डिटेल्स चीनी बांग सिके ओंग मैक्सिमम तुम दी सिलांग लासो अमुनित गौरव गगৈ कुमार लो बोलते लगे तरुण गगৈ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सुपोलो थेमा अपो चीफ मिनिस्टर के चो मतलब सो आरपू चीफ मिनिस्टर आरपू अलोंग के दो अर्जिदिंग पिक लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन अन 2001 to 2016 अन अलांग अपो तरुण गगৈ चीफ मिनिस्टर असम लो चुन आनी तुम चीनी बांग दा दो ताई पो मिने दी कांग्रेस पार्टी हिन पेन इनके अलांग को मंतुलो जन्म बोलते 4 September 1982 अनिंकन सी गौरव गगৈ अलांग मांगे थे इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अलांग बोलते के चार्ली था दो ओडे ने के चार्ली अबे मुनित गली के चार्ली था मेपिक अपन मास्टर्स डिग्री अलांग कोरी को पिलो अलांग चार्ली बोलते बीटेक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स अपन कम्युनिकेशन लोग बीटेक तलांग कोरी तांगदु दिल्ली पेन सो फिर अलांग को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लोग दामलो हता दाम पेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आहिना लांग मास्टर्स डिग्री ता कोरी लो के चार्ली अबे मुनि गली चार्ली दो इनके सो फिर 2013 निंकान बांके ब्रिटिश अल सोपेन है अलांग चिबिया देलो अपि सोमेन के एलिजाबेथ कोल बॉर्न पु इनके असुमार बाहिनी दो इनो सुपो इनो सुपी लाबांकालांग डिटेल्स सब सो डिस्क्राइब पेन थान फ्रुइ लो दे मेन बांग थान फ्रुइ ले नॉन बांग चिनी नांग आसाम चीफ मिनिस्टर प्रेस मीट पिपेन को पिलो पोके अलांग प्रेस मीट पिके 8 February 2026 माने पर तुमी देखसी अलांग प्रेस मीट पिपेन अलांग पोलो गौरव गगৈ के नुट पाकिस्तानी एजेंट लपेन पाकिस्तान फांसी कामी क्लेम पुसे अलांग पुपल इनके पाकिस्तान तालांग दामपु December 14 पेन 24th of December that means 10 days fan alang Lahore dam pu Assam chief minister ahin pen allegation people no mate alang than pon Gaurav took a very confidential visit to Pakistan. Why we say confidential, I'll tell them. He went to Pakistan in December 14 2013 and stayed up to December 24. So it was a visit which was there for 10 days. Kala ko putulo alang Lahore pen ako Karachi anta dam thujipu. Inke alang kuson si Lahore pen ako Karachi ke dam phan permission long lo alang isi question arise to lo Gaurav Gagoi phan mate
arju lo koson sia ko la dak pen approve delo visa athema na hok le dam ji pusita visa non kapre det long dam ji pulo te visa nang di apply nang so city long dam ba so dim long dam pulo te hala so tengsi a location hai pinang nang inge lahore ke dam ji muni aku karachi ko son si leng thurok lo inge 10 days ang bong along ke dam do pick pu alang la solam te ni pon No profile, he decided to go by Atari border. Gaurav and Elizabeth traveled together on 15 December with a visa stamp. You see that visa has said Lahore only. The visa was issued for Lahore. The Pakistani Interior Ministry issued a letter saying that he is also allowed to visit Islamabad and Karachi. inke la sopit Gaurav Gogoi alang response pidunang koklo inke alang chithan no je yes ni dam 2013 aning kana lang dam pusi alang chithan no a hokala malang chitham ne inke 10 days alang ke do pa hokla solam ta polang chithan no inke lata hok polang chithan Lahore ke cheng dam lo ko hala dak pana ko Karachi na lo do Pakistan long sido di ang hadak ta dam thu pu alang solam ta chithan no inke 10 days alang kunat na lo dam people along dam red pu Assam Chief Minister arjilo la solam lango inut munit mane jong si city long dam pen along a prek damun ede ji poloson ke kali he alang la solam chithan lo je yes ne dam lo ne ke cheng bang ke Lahore dam lo so fit Karachi ta dam lo pu inge a purpose kupi joni si Gaurav Gogoi Pakistan long ke dam lo ko mat pen lo chetong mane isi suspicion isi do kong lo mati doubt do kong lo mati di mane ko mat pen si chitong dam la Pakistani agent tu pen chitong dam ma jar ISI tu pen chitong dam la son isi create de lo mati si environment create de lo mati galang chithan lo yes ne Lahore pen Karachi ta dam lo inke la ke dam phanda ne ako la visa process hai la formalities ne ako along apre ka city long dam phane permission enthulo mate approval enthulo po inke la sola me hoklo je nang lijong si na hoka det le dam sita hai ECS city konat na dim si dam konat na dim si dam la hai apply hood visa apply hood hala adak mention ponang nang inke la sophia lang bangke la doctor dam thuji pola inform thule approval ta long lo government of India na thupen approval long era phisia lang dam pulo inke yes long la son sida hala so time period ang bong ni suppose 10 days pan selang dam 10 days ang bong alang city ben na lo prek di rason ini hang te dam un inge Islamabad Pakistan pini capital hadak ta dam pu inge la hailam ta hok polang chithan athema alang isia por hada ke dam hu la so por ang bong alang permission en thulu te permission long era phir dam thulong mati inge alang legally si ke dam la so lam mang alang chithan dak lo inge a purpose bang ke dam a reason bang ke piso hala dak si kam claim bom hala so NGO phani si NGO long kam claim bom inge ke chitong nam phana kimi lang chibia ta 2013 ningan si chibia mati inge che tong phan si dam polang chithan hai inge piso ko pisi claim ma ko na si do mal hai ge si piso ko pisi claim ma jar chining tung ma di la so join si alang bang ke dam bolo so lam bang ke chepa klar pon lo Gaurav Gogoi hin pen 12 साल पहले की बात कर रहे हैं पाकिस्तान गया और ये बात तो केंद्र सरकार को भी पता है तो जो हमारा पासपोर्ट है जिस पासपोर्ट में हमने बॉर्डर जो क्रॉस किया है उस पे स्टैंप है पाकिस्तान के होम डिपार्टमेंट का स्टैंप है वो पासपोर्ट हमने केंद्र सरकार मोदी सरकार को जमा कर दिया हमार मुख्यमंत्री जानिबले बिचारे जे मैं पाकिस्तानत गई 10 दिन की करिलो मैं तो এইখিনি কথা আগতেও কৈছো कि मोर परिवारे प्राय 1 बছৰ पाकिस्तानत काम करिले आमार नतुन नतुन बिया हल कामत तेও पाकिस्तान गल जे मैं तेखेतर লগত যাব নোৱাৰো নেকি মই অকলে যাবলৈ দিম মই তেখেতৰ লগত গৈছো চাবলৈ কেনেদৰে আছিলা কোট গৈছিলা কেনেদৰে থাকিলা অকলে এজন বাহিৰৰ পৰা ইউৰোপৰ পৰা আহা ইউকে পৰা আহা
পাকিস্তান যেনেকুৱা দেশত কেনেদৰে তুমি এক বছৰ কাটিলা ময়ো জানিবলৈ বিচাৰোঁ इनके आसाम चीफ मिनिस्टर पर ako question alang isi erais tu lo alang pulo je Pakistan ke ki ju edim kali tourist place abe pusi alang pupon Who talked to him? Whom he contacted there? So the visa immediately expanded to Islamabad and Karachi. Can analyze that Pakistan is not a tourist place. That 10 din goi tate thakibo. Ente la solam hok ma pulo te la solam man ke Assam chief minister le pusita lage ke kroy nahi akam abe mate kroy un ela bange bang jokta lage universal truth Pakistan long pilo tourist spot abe ma of course do historical dim the dopik hala dak Lahore se dampu Lahore hala dak Lahore fort pencheng log di Deusai national park pencheng log lason ki ju dim dopik Harappan civilization Mohenjo-daro lahai kunar lo doge ekdom ancient history jong si tang tum porhe long lo mate especially la UPSC APSC exam bi pitum lahai tum chini ba meji ancient history long Harappan civilization Mohenjo-daro lahai lam ke ekdom la so civilization lam ke thang pik ta pen munit tum hala dak tourist tum ke dam bang do big pik ge tum da porhe long lo inge la tourist spot archaeological site famous pik so dim ta so ta taksila hala dak inge alang je than lo je ne taksila ta dam lahai ge archaeological site pu yes lahai adim do tourist spots ta do pik la pen archaeological sites historical places la son do pik Pakistan hun rason kali je Pakistan mar ekdom terrorist ang se po ke je dim ave tourist places ave la son kali hala ta do asolam mage Assam chief minister te ne bup ta hai mine mate alang aware vidata hai mine so alam bang aning vidata hai mine son si pusida la bange tourist places ave pu bange la bange alang ta bhul inke ako Gaurav Gogoi episode fan Assam chief minister allegation pithulo pulo je Elizabeth la Gaurav Gogoi episode men ke Elizabeth Colborn okay la Pakistan long ta dolo la pen hala dak takir Sheikh pomuni alang fan salary ta pilo job ta pilo inke hala dak do ta dolo pu isi allegation ako pithulo ke Gaurav Gogoi episode Elizabeth Pakistan long alang bank account ching pu pon lo la pen alang bank account long tangka ta thap thap 2 lakhs tangka monthly salary alang ke long pon mate la Pakistan na so Sheikh amuni ki pipon pon palang ningje pon Elizabeth Gogoi prothom teo Pakistanot sakori die tar pisot India leke pothiai kino Indiat pothauteu Elizabeth Gogoi dormaha Pakistane di thake Pakistanor pra lead Pakistan and Ali Tokil teo dormaha kihot asile prothom 6 mah teo 2 lakh Pakistani toka loisile whether you had a Pakistani account she said yes I had a Pakistani account we asked her whether you have closed it now she refused to tela answer. solam ahok ma pulu tela solam adhok partially correct pupu hai adhok bangke ahok kali alang paklar pon lo Gaurav Gogoi alang piso Elizabeth yes ni piso hala dak bank account ing pupon lo lata alom so phanchot pu kupi pon lo kang pupon pu tela talang than lo je hala dak Pakistan lo yusi nang pini namji pulo te lahai transaction lahai phan bank account do nang ji inke hala so joine si for that reason she had opened an account in Pakistan pu alang than ponlo but that was a temporary account pu that means alom so phan la kam solai phan ji kang pu pon la pen hala so account non ke avelo la pen Pakistani account non apisolong ave pu than lo inke kecheng karjulong tengte ahok ma pu me he non ta do ma pu me sita hala ke pinialam bali 2013 alam jongsi langam puluti nang litum jongsi nar judun pami mate buji pamelo pulute lason inge general public tum ke an kema tha parsik dekthe mate an pini ni pohdi ahok 3 lap ta dolo yes dolo sita aprang 2013 ning kana aprang lo 2013 budar jiding ping lo litum hisab dano non 2026 2013 hala so dola ko hala close lo non ke Pakistani bank account ta lang piso Elizabeth lo ave pu paklar ponthulo Gaurav Gogoi hinpe বৰ বিচলীয়া কথা বৰ্তমানৰ সময়ত বেংক একাউণ্ট পাকিস্তানত নাই কিয় থাকিব
পাকিস্তানত এতিয়া এই সময়ত এক্টিভ বেংক একাউণ্ট গোটেই বেংক একাউণ্টবোৰ বন্ধ কৰি মোৰ পৰিবাৰে পাকিস্তান এৰি ভাৰতলৈ আহিছে সেই সময়ত যি সময়ত পাকিস্তানত আছিলে তেতিয়া বেংক একাউণ্ট লাগে দোকানৰ পৰা বস্তু কিনিবলৈ আৰু যেতিয়া পাকিস্তানক এৰিলে বেংক একাউণ্ট বন্ধ কৰি আহিলে আৰু এটা অভিযোগ তেওঁ ওলাইছে যে এনেকুৱা যেন হৈছে যে একদম মানে পাকিস্তানৰ পৰা পইচা তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত এমাউণ্টত জমা হৈছে এইটো নহয় প্ৰথম এই গোটেই প্ৰগ্ৰামটো হ'ল এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰগ্ৰাম যি প্ৰগ্ৰাম আফ্ৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা আৰু এছিয়াত বিভিন্ন দেশৰ ভিতৰত চলি আছে এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত হয় আমাৰ স্পৰ্ট কি কয় বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা NGOবোৰ থাকে যে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক আকৌ নেক্সট এলিগেশ্যন আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ হিন পেন পিপল যে তাকিৰ শেখ পেন্টা এলিজাবেথ গৌৰৱ গগৈ পিছো লিংক দো লাপেন তাকিৰ শেখে টেৰৰিষ্ট ফান্সি কাম ক্লেম মুনিত ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট নিংজে জেলা সুমুনিত কে পুয়ালাং নিংজে পন না পারজি থাকে চাইনা সফিত নং থান পো তাকির শেখ কোমালো whenever Ali Tokir come to lead India office, he is always accompanied by our Elizabeth Kolbango. ताकिर शेख पोलाम ता आसाम चिफ मिनिस्टर निंजे पोन ला कुमार ला बोलते हैं तुम मैक्सिमम तुम चीनी ने से ओंग जी मते चीनी ने सी के ओंग लाइलाम के अथवा तुम ता लाइलाम में अर्जुन ओंग ले वी आर नॉट फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ नेम्स राइट ताकिर शेख फुल नेम मते फुल मेन के Ali Takir Sheikh pu la terorisme pulute no Asami chief minister pu terrorist amonit pu sila hanta pu pon na sita terrorist pu bangke na hokta theglong le alang me thang mata proof ta piun eje lage terrorist pu la so proof ta alang na paklang ne delo ki India against pi ne tok pu alang ningji salata alang proof piun e alang paklang ni inge delete la pulte दोनिया वेने लगे थेलोंग देलो पब्लिक तुम ताली में तुम थेलोंग देलो इंगे ताकिर शेख कुमार बोलते अली ताकिर शेख फुल मैन के है लासुमरित के इनुट क्लाइमेट एक्टिविस्ट पाकिस्तानी लो है पाकिस्तान लो इनुट क्लाइमेट एक्टिविस्ट लपेन क्लाइमेट चेंज लहाय पुठाक से अलग काम टेम्पलेम इंटरनेशनल अलग NGO लहाय दो लपेन पाकिस्तान लो द फॉर्मर क्लाइमेट चेंज प्लानिंग कमीशन पाकिस्तान लो हाला गवर्नमेंट भांता एस एन एडवाइजर हालांकि काम क्लेम लो आसाम चीफ मिनिस्टर पुटेंग तेला सोमुनित इंडियन अगेंस्ट मते इंडिया अगेंस्ट अखाइनो टॉपिक मते अखाइनो लॉक की पुपु मते के टॉक पुसीपु के ला सोलाम बांगे अलंग ने पकलाउ ने लपेन नोन ता निंजेलो नि नाहकता आवे नांगनि तुमता रिटार लिपता में नेता रिटार लिप ओलो ला सोमुनित इंडिया अगेंस्ट निंजे पेने अक्लुग लहाय प्रूफ लहाय दो मपुनिता रिपिक लो मात हेगलोंग ले ने ले नांग लिथुफाना थान लिदे नि मिथांग मता ने लांग लो आंटन ने लांग पामे जट पेंसिन नांग लिथुफाना थान लो इंगे नेरी ओलो रिटार लिप ओलो थेगलोंग ले के थेग बांगेला सोन बांगे लाइसी एलिगेशन बांग क्या को एलिगेशन पिथलो जे गौरव गगৈ पिसो एलिजाबेथ ला ताकिर शेख अफान सेक्रेट मते सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आईबीए रिपोर्ट है मते ला इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट इंटेलिजेंस एजेंसी दो मत इंडिया लो दी रॉ पुरा दो आईबी पुर दो असना थाला तुमा रिपोर्टा जॉय पेन पाकिस्तानी तुमफान मते लासो ताकिर शेख पोमुनि लासो मुनि फान पिजॉय ती मते रिपोर्ट सामिद दाम जॉय ती पुसिबु माने हाला फान काम क्लेम ओ ऐसे माने पिने इंटेलिजेंस एजेंसी सोन है सोन से काम क्लेम जॉय ती पु इनके लासो अलाम क्वान ला हक अलग बाय लासो एलिगेशन पिल है फिर अला फान ला पिनी गौरव गगৈ थान थुलो पकलार थुलो जे लाहाया रिपोर्ट के प्रेस रिलीज लॉन्ग है फॉर एग्जांपल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पुटर दो गवर्नमेंट रिपोर्ट लाहाय पिनी दो मते रिपोर्ट्स लाहाय पब्लिश एट मते ला तुम पकलांग एट ला तुम अपलोड पन मते हदाकटा डिटेल्स लॉन्ग पन इनके हाला दाक डिटेल्स अटेंग सी हाला तुम पब्लिश एट डिटेल्स हाला है डिटेल्स सी सबमिट दामते पकलांग पु के चौ हुपेन खाली सदा आसाम चीफ मिनिस्टर पु बांगे लाहाय सेक्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मते डिटेल्स इंडिया आहरमु दी लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी लाहाय आहरमु सी के चौ हुपेन सी
Pakistan nathu message bangai transfer labti pu gela sola bangai kali pu Gaurav Gogoi than pono sola mi chobai tage press release long ki pitang la hai report itum da porhe pen la hai tok pen report pi mi mati son ekta ke la son si ki pi wala than paklar lo rat phan Reports that were attributed to my wife as shared in media only reveal information that has already been circulated in press, and that was the domain of my wife's work, which is to read into public information, to read into articles cited in the media, to present those views which have been cited in the media, those articles which have been cited in the media, to whoever is part of that program. Now, ahok hak jong si lahai national security alam si bang juti lahai secret information lahai ke official secret act lahai law do big big lason lage crime thipic jong si India pen secret information sensitive information jong si mani ka prek enemy a country mate update phan ke chilang sele update phan jong si information pi joy than joy ti bol lage crime thipic punishment thipic hangjang jong si hala son pulote jong si chini der pulote inke la son information pi joy titi buson te roy gen mate la IB intelligence bureau tum chini ne daji man ang tum da sab su mathalo 2013 bela tum gang ton ko mat sila pen chingki ki ma Pakistan pe la hang ton la tum ar lo lo ben lang enjoy titi tum chini ne sta bang chini a hok hak buson de nebet po chini er po kalima inke sita la samaj minister pe bangke tumang bong Congress pen BJP non election na leng lo mati la hai war si suli bom mati anke la bangke kali pulo gelata paklar tu darlo chobai pu proof tu darlo inke ako allegation pitulo Assam chief minister puthulo je Gaurav Gogoi asu pinu do asu poinu do mati la tumta Indian citizen kali apra Indian citizen sita passport surrender de raman non bangke Indian citizen kali British a citizenship do po inke la sola ma hok ma la Gaurav Gogoi kupilo ninje mo nampai ju pa la sopra lang pulang Master Kobir Gogoi Indian passport asile but a sitting MP surrendered Indian passport. The family has 3 people having British passport. He is the lone Indian citizen. Saritar family 3 jone British passport আছে, এজন ইন্ডিয়ান সিটিজেন হৈ আছে, 4 জনৰ ভিতৰত 2 জন খ্ৰীষ্টিয়ান, এজন ব্ল্যাঙ্ক আৰু এজন হিন্দু। এনকে গৌৰৱ গগৈ বাং ৰেসপন্স দুনথুলো থানথুলো যে আপাইসি কেলাং হেপাথি পা ডিংপট বসি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ সি সোমাটম সিটিজেনশিপ দোপু এন্তেলা ক্রাইম মা বলতে মানে নন পাকলাং মাই ক্রাইম পুছন হেদি মানে নিতুমটা সনসি মাথালম দে চেংলম সিতা লাং পামে মাথারাম পামে বলতে ক্রাইম কালি लांग सिटीजनशिप ए सोमार फान पीवेक नंजी पु मैंडेटरी के काली है अपाई के ब्रिटिश आलो सोमति दी यूरोपियन कंट्रीज आलो सो इनके हालत तुम सिटीजनशिप सिदो मे बी यूरोपियन सिटीजनशिप दोलो बोलोते आले ता दो मति एडवांटेजेस ता दो हाय मथा पेन ता हाय मिने अपाई क्रिश्चियनिटी ला रिलीजन चलारली पुसी पिने लब गौरव गो एपिसोड फान पुलो इनके लद्दाख बंके लांगोय एंते क्रिश्चियन पुलोते मते कपरे धर्म फॉरेन पे जों सितो मारलो सुवान लो पुलोते हिंदू लं कन्वर्ट बैक नंजी माला मैंडेटरी मा पुलोते लांगोय तुम सेकुलर कंट्री लोंस दोदी सॉरी मैंडेटरी गली है जों सी तुम लीगल एस्पेक्ट पे जों सी लांगदाम हर सो पर्सपेक्टिव पे जों सी लांगाम पुलोते है जब इन ओपिनियन है इनके सोमार फान पिलो ला इंडियन सिटीजनशिप पीवेक नंजी मा पिलोते में है सीता मैंडेटरी की खाली ओके सपोज नॉन सरेंडर डेलो था हालांग पुलो ओके सरेंडर डेलो सीता सरेंडर पुसीता को सिटीजनशिप को लॉन्ग टू उनके आपो के लद्दाख सी दो दी दाका मुनी अंगटन एवरीथिंग दाका डिटेल्स दो जब दो बोलते
by registration pusita ko apply thulu te long thulogoti citizenship ta by birth by registration la son do citizenship ke long ta pini do a rules do hai lai ne neng thanam diloka prek subject je plan na pumuti lai ma dim inge non abhi pusita citizenship ko en tu deta me mate Indian citizenship salam tu deta me inge salam ta hoklo la bangini hin pen hai de inge গৌৰৱ গগৈ পুলাম তাৰ পাৰ ইমান তললৈ গ'ল যে মোৰ 5 বছৰীয়া 9 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী যি ডিটেইলছ আমি মুকলি কৰিব নোৱাৰো ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰো সেইখিনি তেওঁলোকে যোৱাকালি সংবাদ মাধ্যমত মুকলি কৰিলে মই বাৰম্বাৰ কৈছো আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়াই দিবলৈ বিচাৰিছো আপোনাৰো ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা আমি জানো আৰু এইখিনি কথা মই ক'বলৈ বিচৰা নাই সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ মানুহৰ মাজত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কি কেনেকৈ কি হৈছে কি হোৱা নাই সকলোৱে জানে মোক বাধ্য নকৰাব ইনকে আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ কো এলিগেশন বিথিলো পুলো যে মোদি গভর্নমেন্ট লং মতেলা পার্লামেন্ট লং এমপি সেরেমনি পাকিস্তান দাম wang lata ronde pusibu ente dam numa mate tum Pakistan dam numa of course no doubt Pakistan pen India a relation chimi me ente la son le pulte ente bangyo dam e mate bangyo te wang ne ma pulte la bangke chokche la son bangke pun e athema la son kali do international relation itum chimi me sida itum ning hangte visa apply pen damlong visa office open do no nang itum jong si Islamabad Karachi puno di mate lapu Lahore puno nani ne lapu Pakistan arlo daming tung di Balochistan puno nani daming tung puno damun halage legal si dam ni legally si dam ni hai dam chong hu joy son bangali hai border ekdom chon pon cracked hoson town e hai na nama dami dax dam la non ta ke damang do big businessman tum dam business campaign punon matela archaeologist tum punon matela tourist tum son ke damang do umati flight pen ke dam non da do asi mp lo pole dam long le deji mane dam long le pulo son bang ke kali dam long itum da dam long Pakistan men chim mi tum dam long mati tum han dam lo putan Abdul Bob mang pathiloji son da kali bang dam bo bang bom non ta dhok relation bang ke chimiu e he hala chot inke lang mi thang na solam ben inje ke lang non Gaurav Gogoi ta pulo je jongsi ni akhaino claim jat pusonte pilo government of India tum chini ne jima palang na solam ninje lo inke lang dam to non ta limati a frank it was back in 2013 hala sot ke lang MP da man mela alang MP ke man kuman to lo 1st of September 2014 aning kan si alang MP ke man mati ente alang jong si bad records do mate track records he no busante alang MP da manuni athema lang alang me thang da solam ji pu he ne la so aphinang than pe ampak lang po par ju po lang la solam a hok ani tum chini ta hai mate chini bang da do ta hai mine je MP election pono election ba thu phan property details la hayang ton election commission aphan ritum affidavit la submit nang mane movable assets do gari motor hem properties kwan ma do di preng gupi ma kwan ma do salary kwan ma do mane ang ton tangkai wang income source lai ben cheng ang ton lai ta paklang nang government phan ke la hayang ton lang po retar lipo ke kunat nama la hayang ton details pinang nang ke la so phit si election ba thulong ma di hayang ton lang ma di lai ta nang piniman me phrang busita hai MP ban me phrang mate election along contest aprang lahayang tonta rigitar leblip government hin pen ge lahay summit jong si lason bosan bank long Pakistan ben jong si tangka bang pik ekdom Pakistan ben tangka supply o mate nang transfer o bosan te lahay details klang labi mati di la sola malang ning jelo बना तो जो हमारा पासपोर्ट है जिस पासपोर्ट में हमने बॉर्डर जो क्रॉस किया है उस पे स्टैंप है पाकिस्तान के होम डिपार्टमेंट का स्टैंप है वो पासपोर्ट हमने केंद्र सरकार मोदी सरकार को जमा कर दिया
और मोदी सरकार से हमने नया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ले लिया। तो मोदी सरकार को 2014 में ही पता है कि फलाना ये सांसद है, ये उनका व्यक्तिगत पासपोर्ट हमारे पास है, इस तारीख को वो उधर गए, इस तारीख को वो इधर आए, ये तो उनके पास वो जानकारी भी है। हमने भी ये बात कहा, तो इसमें कौन सी बात? गौरव गोगोई ता रेस्पॉन्स पिदुन जे नेफान नंग फोर्स री काली पुरोता नेता अलांग अपिनी डिटेल्स लान सुसे पकलांगी लानान थाउजेंड अपिनी लोंगले आसाम लोंगले आसाम चीफ मिनिस्टर मते ला अपिसु असुमार मेन पे लाहाय के नाम आंगटन आसाम नाम लाप लाहाय अलाम तानी नेता पकलांग थुलाब जी पलांग ताको चैलेंज तुलो मते लांग ता वार्निंग पिथिलो जे नेता लासन पकलांग ठेक तुलाम ने सोलाम ता लांग निंजेलो इनके यस अलांग ako la saling jelo je osomar phan asomar biu alang la gorob goy somar है lahai tuma lam ta paklang dat inge lahai osomar lahai personally lane dam nang ni polo polam ne adhok aron ta du lane thanang ni sita ni somara chichit atuma phanan ta nang pain wall pon lap la politics long lahai alam long nang pain wall pop lang la bange kroin e mate lage aron pen kali pu alam alang ning jelo amal lang no adhok osomar alam lahai bangke as per rules है निंजे पोलों ले मते पुपॉन लोंग ले rules दो लाहे थे लाहे बांग के rules break डाक लो पुसे नुतिन दा पुलो ला पिने opposition leaders तुम लाहे तो निंजे लो ला पिने रिपुन बोरा ला ता निंजे लो जे अलांग लाहे के claim मते लाहे के लाम चिपा लाम फा ला पेन अलांग paklang wegi buson te alang ene ke thera jiding pilo de gorob gogoi Pakistani agent a link do ne long proof do pu Assam chief minister pu lage arjiding pilo tum tar jilong me na tum ta arjilong me ni tar jilong lo je link do pu inge September achik lo selang report ni ke long report lahai ang ton submit pola pena paklang poje lage Pakistani agent pusi pumati inge hala sohut Samidun eder lo pusi la opposition leader taning jelo inge jongsi alang lo pan proof do busonte alang ningje samiji puke September check lo si samiji pu non an after gone September October November December January February di non February no 6 months non running son no di 6 month an ko people nang koke pulam non opposition leaders tum da ko questions arise dun bang do topic lo You got the SIT report on 10th of September. So 10th of September to this February, this 6 months, if it is you being a chief minister, you have compromised with the security of our country. You being a chief minister, since you have information, very serious information about the threat of our country, then why you are keeping mum? Why you are sleeping for 6 months? In response, la solam buthak Assam chief minister la journalist tum phan than pon je ne long proof do ke do fragment ta sita due to some circumstances pusi ripu mane paklang ne der reason isi bank ke Jubin Garg ke che boy joni si paklang ne der serang bank ke asolam aku son selang ban injirum thulu amasi lahai non election of pol ma dedi lahai adhok allegation do lo opposition tume allegation ji pi boy timati la son puche koi sero jat bumati ke non alang adhok proof pilo he sita lang ta questions arise chode mane dam dan an tarik pu ahok dam la sita ku pi purpose ne lang ta thanak demati son bon Pakistani agent bon mate la son sensitive information si hapu Pakistan long send red bon la son si alang ke matha la hailam si ningjelo he adhok proof paklang pon lo sita ang ton proof bang ke ahok ke kali athe menang lidum theglong la julong lo anu tin chin lo non nele puchar lo lage ni ke la tum ningje tang alam si pachiru thulo pudak met pulte karbi lam be se ko pachiru thulo inge la methang pini therak che palam phan alang properties pan ke ong la properties alam che patu phan mane rat phana kimi che krong phan ason bisi gorob goi ta ningje pon thulo he inge inut a journalist arjun thulo dagalang a courage do amuni se karji lo delata hai pulo je nang nilan properties do Assam long illegal nilan properties do lahai puthak pilo ningji palang ne properties pon lamoi ne illegal penle
ni property salam ali Assam lo ni legally si salam polang Assam chief minister ningjil जो आपके परिवार आप ने ले लो कब्जा ना, किया मैं गौरव गोगोई को डोनेट कर दिया ना, इसलिए क्या बात बोलते हैं डाइवर्ट देश करने का के लिए किया सामने। है। आप बोलिए, मैं आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय और आपको मैं बताता हूँ, मेरा 12,000 हो या 26,000 हो, तो वो तो भारत का कानून का अंदर ही होगा ना। तो अगर मेरा कोई गलत गया हो, आप जाके पिया mal asonolom controversy do Assam chief minister la pena Gaurav Gogoi ang bong hai ge non next chief minister face ke Gaurav Gogoi pong se inke lahan support bang da do mate supporters do pick Assam lo inke inut chief minister pur de Gaurav Gogoi sonang ji Himanta Biswa Sarma ke Hindu Muslim po pachelang select akam si claim re la son pusi munit tum ki pupu hai nang tum arjulong me video long ta ningje bang do big ti media bites long ta lai long ta ningje bang do amen election por ma dia ma allegation la hai ke do bom lo inke lang ningje la mang ton karek ma pulote choklim ta kalider lo dhok elang ta proof paklang ponsita adhok bange kalider lo inke son vek pugelang ta thanda kon edet lo inke kalider lo la Gaurav Gogoi puteng te inke আমার নন ইলেকশনের পর মধ্যে দি নন আমাদের লাহাই চলি বম্পো লাহাই দং সি ফুচি ফাই নদুন পোতে লাগে ইনুতা পিন নিংজে পহা পন নিংজে পো লাহাই ইন বেলাঙাম পুলোতে একদম জেনুইন মনি ফান के टाइम वेस्ट सन है माने जंग सि अपॉर दो पेन लाहाई लांगन पेन बांग कंट्रोवर्सी ला पुला सन निंजे तला सन एकदम फुपार्टिंग दो ना जो ना ला सन पोते इफिनो दुन दागजी ला सन लाहाई लंग है औ नन इलेक्शन ले लो मते असम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन MLA election gela dak vote hang phan nam po politician mate leadership krong tum nan tum chinu adhok mission kam claim to mission puji than po adhok thang claim le pin ta o mission ason claim po la son claim lo porang chi chak po adi la son ni high lo de la son claim bi po la son claim bi po inge high era phira thek long po thang na leader ame thang interest phan thur po alang bang pine son bag mandat po inge ang palu de rat phan la son is thegong long ma din hok sitadi ni bang jo pane support pe pudali hai itu mi thegong long bihek pe na son si thegong long madi son claim bi po hailo te la son po ekdom campaign do po jat po inge vote hai main ke la vote phan hai son inge ladak ta vote a khel ta do ke do ason si theglong lo no tin la si puhur lo BJP versus la pini congress atumang bong war ason sinon bang sulibom lo ke nang litum teng te Assam long komar lo hai po la pe next chief minister komar lo ban po nang litum comment long tawra nang than ang puchin tha la pen nang than phui lo sap so la tumang bong nom che thang pic viral pic mati ekdom India ang kang tha che thang phup la Pakistan ante leng rok la them Pakistan moni de bana pa phupon do gok mati la Sheikh amoni Ali Sheikh pon than bom hai inke non ICU bang ke thi uson le hai inke report la hai submit po pusita jong se ahok lo te klang po sita Gaurav Gogoi che thana teng te lang ke than po na teng te thang ta la son ki klang ji avi ason si theglong lo 99% hai a chances bang avi si ta theglong lo pini Pakistan ma link do mate a khaino ka me claim ma link do son bang ke theglong le ke ne ke dam long mati visa apply pe na dam long Pakistan ta Bangladesh ta dam long dam bom lo ba sta khaino a ka me claim bo lage crime thip pi khang yang hai alang MP ben ta avidet ta un mate pasun tuk ta un jong sila son hala so level a crime jong si claim mate sensitive information jong si palik that Indians sensitive information la hai do madi secret hormone jong si palik po de la bang crime no heta son bang ke thegrong le nona ko ke hai 99% chances bang ka vi mane alang MP pen ki clue aphan mate alang problem do ji son bang theglong le hai la hai allegations ki pipon do pic Assam chief minister in pen a press meet ding pic a ghonta an hai ke ang ton thanam polote hal hai ding pic je main points main allegations an bang highlight pon mate than bori no tum ang ton inge dam de ding pic je so